pitaju kako znam za putanju ili za trajektoriju bola u donjim ili gornjim ekstremitetima bez snimka magnetne rezonance koja treba samo da potvrdi. Bolovi u vratu koji idu sa bočne strane do ključne kosti, znamo da je C2, C3 koren, C4, C5 bolovi na vrhu ramena, C6 i C5 prednja strana nadlaktice, podlaktice, palac i kažiprst, C7 zadnja strana nadlakta, podlaktice, srednji prst, C8 TH1 unutrašnja strana nadlaktice i podlaktice i završava u malom i domalom prstu. Za lumbalni deo kičmenog stuba L2, L3 daju bolove koji su preponski, ingvinalni, unutrašnja strana nadkolenice, unutrašnja strana podkolenice. L4, L5 prednja strana butine sve do kolena i spušta duž spoljne strane podkolenice sve do palca na nozi. I S1 koren koji daje bolove u glutealnoj regiji, zadnja strana nadkolenice i podkolenice i plantarna fascija u stopalo. Zaključak je samo da treba slušati pacijenta i oni sami će vam reći kako stoje stvari.